dura dursoo suuraan tun suuratu takaasur je'amti isiin suuraa makkaati aayaanni isi'ii 8 lakkooysi isi'ii 202 isiin eega suuraa kawtharii buute bismillaahi irrahmaan irrahiim jalqabni qaraati'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti alhaakumu takaasuru heddomminaan walitti dhaaddatuun isin dagee jira dhiira hedduu qabaatu'uun addunyaa tanarratti walitti dhaaddatuun isin tabsiiftee waan aakhira'aa dalagu irraa isin daydee hammeenya yookaa qixaaxa addunyaan dhaaddatuun qabu beekuu dhabdan hattaa zurtumul maqaabira hanga duutanii qabri itti awwaalamtanii qixaaxa san beeytanitti takkaa hanga waan qabdaniin walitti dhaaddatuu keessa qabroota dhayxanii warra qabrii jiruun walitti dhaaddattanitti nama akka abaluu kanaa qabdanii kan akka abaluu kanaa qabdanii waliin jettanii kallaa haala kana lakkisaa irraa deebi'aa sawfa ta'lamuun ammoo yoo deebi'uu diddanii addunyaan takkaa addunyaan isin daydee aakhiraa isin irraanfachiifte badii addunyaa walitti dhaaddatuun qabdu hoggaa du'aa kaatanii ruuhin yookaa lubbuun isin keessaa bay'utti jirtu argu'uuf jiraattan summa kallaa sawfa ta'lamuun ammallee isiniifan itti deebi'a dalagaa addunyaan dhaaddatu'uu tan dhiisaa yoo dhiisuu baattan qixaaxa dalagaan teessan qabdu hoggaa qabrii seentan beeku'uuf teessan kallaa law ta'lamuuna ilma alyaqiin lakkisaa dalagaa hamtuu tana dhiisaa odoo hammeenya addunyaan walitti dhaaddatuun qabdu dhuga'aan beeytanii silaa dalaguu dhiisi ittin dhiyaattan ammoo yoo diddanii dalaydan isiniifan kakadhaa latarawunna aljahiim guyyaa qiyaama'aa ibidda isin gubu'uu deemu ijateessaniin argu'uu jiraattan ثم لترونها عين اليقين دوبا إيغسي ماتما جهنم يوكا إبدا عذابا سن إتي قبتني تندمتني لا إساء أغرتن ثم لتسألن يومئذ قياك يا ماء bakka rabbiin dalagaa addunyaa irratti dalaganirraa itti nama gaafatutti gaafii jabduu gaafatamtan anin na'iim ni'maa rabbiin isinii kenne hundarraa waan nyaatanii dhuydanirraa horii keessanirraa maalitti baaftan je'ee umrii teessanirraa maalitti fixxan je'ee ija isinii kennerraa maalin laaltan je'ee gurra isinii kennerraa maalin dhaggeeffattan je'ee onne'en isinii kennerraa maalin yaaddan je'ee arraban isinii kenne maalin dubbattan je'ee waan isinii kenne mararraa isin gaafatee keessattuu bishaan qabbanaayaa hoggaa dheebottan dhuydan duuba namni gaafin akkanaa duuba jirtu kan azaabni akkasii dura jiru akkamiin
addunyaa tanaa gatii godhee dagameeni aakhiraa irraanfata namni qananii hedduu rabbiin isaa kenne laalee argu akkamiin itti kafara namni bishaan qabbanaayaa hoggaa dheebote rabbiin isaa uumee dhugu akkamiin nama isa uumee bishaan san isaa uume rabbii guddaa irraanfata takka mukaan takka namaan waaqa je'ee rabbii isaa dhiisee isa gabbara darsi